Ili ima baterije? Ima nešto malo. Svi su pocrkali kao što se vidi, ali danas imamo jednog gosta u šumi, gospodina Šlajfera, koji je došao kao visoko kvalifikovani enduro vozač pro rider. Pokaže znanje. Da testira... Ovdje je visoko kvalifikovani vozač. Aha, ja se izvinjam, kamera mi pobegla. Da pokaže, da testira ovaj jedan divlji motor, a to je Beta Racing 300 RR Enduro, hard enduro kao. Replika Racing. Pa da čujemo ovako, pošto se malo umorio, da vidimo što ima da kaže. Kako mu se to danas vidjelo? Kršina. Kršina. A je li te ostavila negdje u pola brda? Nije. Stavio sam ja nju. Napustila te 2 put. Od toga jednom zabeleženo na kameri. Gle. A bezobrazna, beži. Beži. Vešanje. Ne znaš da ukrotiš. Neukrotivo. Vidi, tamo gdje ne mogu, ne može ni ona. Ali neke staze sam pokazao. Jesi, crna staza, znači izleteo si ko da imaš krila. Sine, kao na autoputu kad prođe Ferrari. Da. I ono preko puta crne staze. Dobro, aj tamo reci... gdje su neki iskusni vozači se malo muče. Nećemo da kažemo ko je, nećemo. Reci ti meni, ili ima nešto da ti se ne sviđa na tom motoru osim boje? Boje i potrošnje. A šta ti se sviđa kod nje? Dobre gume. Dobro, to se stavio nove, to se zahvali meni. A što se tiče Italijana? Žabari. Vešanje? Kače ko žaba. Ugodno, vozno? Sve u svemu dobro. Ne boli me guza. To je bitno. A reci mi, snaga, odziv na gas u malim obrtajima. Jesi ti toliko umoran pa nećeš komentarišiš ili šta? Mrtav. Slomila te? Ubila me. Ubila te jedna žena, koja? Beta! Talijanka. Došla iz uvoza. Brate, opasna je postava. Nja! Ljubi tata! Nije, dobra je. Opasna je postava. Vidjet ćeš. Za ovu betu ko da ne postoji ovo brdo. U trećoj na malim obrtajima. A Igi se zaglavio, junior. Ček samo da proverim ležajeve. Aha, ček, koči. Dobri. Da ne mislite da sam pao ja ili nešto. A on ide ovdje. Na Aninu stazu. Sad si savladao. Gle. Ja ne znam što ti mene toliko mrziš, da svaki moj motor koji ti dam, odmah moraš da ga bacaš. Jel to ima smisla? Ej, to ima malo i do vozača, ne može samo sam motor da izađe. Sad čuti kurva neka, ne sve da bekne. Nemoj, molim te više, dosta si pokazao. Jel moguće? Mogu dali, aj pukni gore. Tebe, ne, crna staza, ja mislim da te uplašila i ti sad nemaš više hrabrosti da daš gas.
drva. Ajmo ići trener. Ana, gas. No. Kako je luda, brate, ali snalazi se. Samo da znaš, Ana, da je to Tata, on ne može ti izaći! Ana nam pala u rupu s motorom. Evo, tata i vadi motor iz rupe. Jesi ti dobro? Pogledaj ovo, da se udaviš, ko na moru. Udavim. Se udavim. A tebi treba da bijem, samo da on izađe, da dođem do tebe. U rupi od... Dođi.